Hallo kykers, dit is Woensdag en vanaand maak ons weer so met 'n stroopsoet episode van Aitsa. Die bye is my getuie. Now, in this episode, we catch up with maritime archaeologist Vanessa Maitland, who conducted the Maritime and Underwater Cultural Heritage Impact Assessment for the extension project in Luderitz near Shark Island. En dan, lente het aangebreek en die nuwe lewe is duidelik sigbaar in die Wingerdboord. Die Reis Suid-Afrika Gala 2025, 'n jaarlikse hoogtepunt in die rosientjie-industrie, het onlangs plaasgevind en Aitsa bring ook hulde aan die bedryf se uitblinkers. And then, finally, Jakes de Tooit, a retired teacher who battled and overcame alcohol addiction, tells us how he did it. Aitsa is 'n lekker ding. Moenie vanaand se episode om 20:30 misloop nie.